Kabayatan na kakailian in Binglay ti Department of Education Cordillera nga itilasod ti talwatawen record ti panagbaba. Iti enrollment rate iti region apay nga ta. Detalye iti report ni Audrey Villana. Manipod iti 414,000 enrollment rate iti school year 2024-2025, nagbali na 401,000 iti school year 2025-2026, kan ita 2026-2027, manam na mga adalaangan iti 390,000. Ito yung kailangan natin siguro ng masusing pag-aaral kasi aside from migration na rason kung bakit bumababa yung ating enrollment is tignan din po natin kasi yung ating population size kasi yung nilabas po ng ating PSA ng 2024 na PAPSEN is nagkaroon po tayo ng slow growth rate ng population na 0.15%. So isa sigurong factor yun, no? Isang factor yun na kaya bumababa ang ating enrollment. Nailista mo ti panagbaba iti nasurok talugasot ti dropout rate iti school year 2024-2025 no idilig iti school year 2023-2024. 591 learners tinailista a dropout iti elementary iti 2024-2025, bayat a 627 learners iti 2023-2024. 315 learners mo tina-record a dropout iti senior high school iti 2024-2025, bayat a 415 iti 2023-2024. Kaduan iti mairek-record a dropout kadagiti adda iti junior high school. No sa dino na ilista ti DepEd Cordillera ti 2,491 iti 2024-2025, bayat a 2,740 iti 2023-2024. Kang runan a rason ti panagdrop dagiti estudyante iti pagadalan ti parental absence, transfer of residence, financial constraint ken loss of motivation. Data-driven po ang ating decision-making at sa tulong po ng Policy Planning and Research Division, nagkakandak po tayo or gumagawa po tayo ng mga researches. Ayan, para at least malaman po talaga natin kung ano po ba talaga yung mga dahilan. And from this data, ma-identify po natin kung sino yung mga schools talaga na nangangailangan. Agtultuloy mo't lang ti programa ti DepEd nga Alternative Learning System para kadagiti out-of-school youth tapno makasublida iti panagadal. So, dito pwedeng mag-enroll yung mga learners natin na nag-drop out, na mahirapang makabalik sa regular face-to-face schedule. So, they can take, pwede silang mag-enroll dito sa ALS kasi meron sa ALS program, marami rin tayong program na in-offer katulad ng yung basic literacy program, andyan din yung accreditation and equivalency. Audrey Villana, para iti Pagilian.